Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Za danas sam odlučila snimiti kako sam napravila energetsku bombu za biljke, da ih malo ojačam i da im malo pomognem u ovim vrućim danima, jer stvarno imam osjećaj da sve gori posljednjih par dana, a tek su krenule ove vrućine. Meni je u vrtu već nešto nastradalo, na primjer grašak, par tikvica, različa. Iako ja zaljevam i prskan, jednostavno neke biljke nisam mogla spasiti, tako da sam ih iščupala. Ove ostale biljke po vrtu su, reći ću, dobre, u dobrom su stanju za sad, ali sam ipak odlučila napraviti ovo organsko tekuće gnojivo tako da ih malo ojačam i da lakše prihvate ove vrućine, jer stvarno prži ovo sunce. Mislim da će im dobro doći. Za ovo organsko tekuće gnojivo sam koristila 5 sastojaka, ne uključujući vodu. Znači, sve sastojke sam pomiješala u vodu jučer. Sastojke koje sam koristila, crveni pepeo, jer je on bogat hranjivim tvarima kao što su kali, kalci, i bogat je mikroelementima koji su ključni za rast i razvoj biljke. Kvasac sadrži vitamine B grupe, fitohormone i auksine koji potiču rast i razvoj biljaka. Melasa, ona je izvor energije i hranjivih tvari, te odlična potpora mikroorganizmima, što je isto jako bitno kad su ove velike vrućine. Med sadrži enzime, aminokiseline i antioksidanse koji poboljšavaju rast i otpornost biljke. Također sam koristila i kurkumu, ona je prirodni fungicid i prirodni repelent. Poboljšava kvalitetu tla i ojačava biljke i sve to u kombinaciji čini jednu odličnu potporu biljkama. Sastojke dobro promiješate i ostavite 24 sata da odstoji. I ova pjenica što se stvorila, to je normalno. Ovo gnojivo se sad razrijedi u 10 litara vode, znači da dobijete 11 litara tekućeg gnojiva. Meni je to dovoljno za cijeli vrt, mislim da će mi i ostati, da neću sve potrošiti. I koristiti ga jedan put u 10 dana. Ne previše zalijevati biljke s njim. Ja idem ovo razrijediti pa ću vam pokazati kako ja zalijevam biljke. I evo tu je sad 10 litara vode. I stavim tekuće gnojivo. I dobro promiješam. Imam ovu malu posudicu s kojom ću zalijevat, jer mi je tako lakše dozirat nego da koristim onu posudu za zalijevanje, jer mi onda previše zalijem. Uglavnom za svaku biljku stavim do 2 deca ovog tekućeg gnojiva, jer je to sasvim dovoljno. Poručujem da zalijevate uz korijen, tako da biljka iskoristi što više hranjiva. Nemojte pretjerivati, jednom u 10 dana je sasvim dovoljno da zalijete s ovim tekućim gnojivom, jer je dosta hranjivo. Ljudi, to je sve za ovaj video. Pišite mi u komentare kako se vi brinete za svoje biljke po ovim vrućinama, čime ih zalijevate. I ako vam se video svidio, lajkajte, komentirajte i preplatite se da me možete i dalje pratiti. A mi se gledamo u sljedećem videu. Bye!